Dolok nai wak kisudin age bohok geroi ki to mane biti sari ke hamka ne wak rong nai de abo mutamte tajano oni aja kupur moni beda nugli atai tongla kha jumko sungana geroi kya akupur kisudin age mo kui tong mane biti saraman sinte hamka Awak tak bisa lok. Awak wah hambai kya? Ini dia kuzak satu kering wah. Meki rok, wah derma rok keri kya? Awak temasat, awak genda, awak wak mah. Ini besar tiga, apa saya deka? Wak ini besar tiga. Tangke besar mana ini tinta semua mat lebih ni bicangka engkai bitisar mani systematic tongo kasih tongo wak besar mai saya mana jat wak no bitisar mana alada tak kasih tongo dud sai tongko jadi doti ni besar orang bicara mana bisa alada. Bahaya alada angkai, nanti ang kawan bano pharmacist bolte hospital thangka, government hospital bolte jadi area panjat khul kamane, kono help kaya sengpi angkai utoran naya sin borok no. Abar orang kumino government rock taken kaya kare private ya kaya balance anai. Kuna help ya barang kono. Ingkai ang barang bahaya ke biti sar kangkai pula perantong kaya boni bohok derman biti mutamti kuna ti misik kaya kare tugui rumane wak sabusak kapai diru. Mera hozom kami tanya kau kelai buat dud tamani buat bohong noram. Awan bagi antong kaya barang na glass thase tiyo nawi ke ORS mis kaya Jodon thani ORS kiri hingkai chini bai somno bisi poriman ya som kisa poriman de chini kisa poriman de kai galuk de number no kharima no jodino a kharma karan hangkai jefro dud nungai bohok dera pro bon thani a dud bohok tongya ambagi bon sakni tirano rak hangkai waksa ramai week ngai durbongai titango Orang bagai noro glass logo ORS dawi ke, ojagawa boni bohok derma bithi 100 10% kisi poriman o glass o miss khedi. Ingka aba jodi noro borna kisi se ke kharkangkai mone khedi 2 ml 3 ml aba he kharkangkai waksa kepaya mi bohok o bithi te o ORS hozom ngai ke mi bohok no bo hamrani ngai. Jadi orang direct bicara kan borok kepanai. Bisa sekali ti duta nai waksa rona.